Gambebi bigambirwa bebembezi zo bari anyuma bazyo obabeni bigura Omushomo gw'ebiro bina ari St Kagwa High School ogutebekanisibwe aba Enterprise Uganda omuri Bushenyi. Basi development model ine components musanzu. Components musanzu ezo hari component yo kubanza n'inkurira unikuru mnongo semekoni yatandikirwe ne ya mindset change. Ekiri kumanyisa ha muheru gw'Omushomo abantu nibaza kuba bayetegerize okubasa kukola bari kutandikana n'akasente kake kandi bakabasa kugigara ku rugo mu bworo. Katusime Anet Mugisha nagira ngo abantu nyamwingi na mnongo mu byaro nibetaga kushomesubwa kw'amani ku rugo mu bworo. Intekateka ngo aha muheru gw'Omushomo nitwija kufunamu herese tips ningasha kutwakubasa kureberera amagara gitu tukabasa kurwanisa ekirwire cya kansa tukarwanisa ekirwire cya pressure. Charles Ochichi uri mukuru w'ekitongole cya Enterprise Uganda bariyo nibabangura abantu agizire ngo bwanyuma y'Omushomo abantu nibaza kumanya habwenki bamwe abantu naboro abandi nabagiga. They will know what it means to become a business person. Nubije kumanya okuba omukozi owa business. They want to know that Bushenyi does not belong to them alone. It belongs to somebody who is ready to sweat. Kongako kubolyo mchara bakwete kuba kukore sente kando kagendo kachito mu nkoro kagira ka sente noija kutambura n'ogarukamu. Indekateka bw'ekyateka Omushomo n'okwega obwenje nkaruga hankwasire nanyekishikuka nkegesa bagenzi banje abanasigariyo. Omushomo gushashurira government okurabira mu Enterprise Uganda hamwe na MP Katusime Anet Mugisha kandi guza kumara ebiro bina.